Kembali juga di Vibro sesi 4 te kijing tip nam ta ki khubor laj kam sipai te hakane kapor shua bangan sedang ngan ong lupa ba pinan page anu bakut ya kane video ngan patai bah bat sa komen anda ada page baro amdei ban shukli shua tempat page beda markibun gibel omta te kane kadai hapo ka Central Industrial Security Force CISF kabadai jongka Assistant Sub Inspector Stenographer kaba tho short form ya ki senten ngene and head constable ministerial in CISF 2022 artli gidon kowe jong stenographer kowe jong ka ministerial head constable but assistant sub inspector kine mau tekan mau pa ke online application kan beli haka ar pendru tarik mene bekandai ajar ar kamut menta kampat beli kan pin salej haka website haka ar pendru tarik September ajar ar kasapli katu katarik bar kasakut pada hau arp santarik Oktober hajar ar kan mau mai katarik menta kampat pli ke website ndala pli pada salah ban lain tekane ke online application invite bar kentei bar senrang kiran artli ka wejong ka stenographer bar ka wejong ka head constable te kidon ki bakali pangatulob dengan batas pangatulob ru namta ka stenographer assistant sub inspector kas P level grade 5 kasdang arp khnai hajar arspa matkan kudu khnai ar hajar lai spa plus ki allowance kamut kan poi kumbah ki lai po plus ne saupo starting kuntai bat jong ki head constable pada ministerial ka P level 4 kasdang arp san hajar san spa mat ka kudu prapu hajar sispa te sa plus lang bat ki allowance mut kan kham hei kine gi deitang ka pay skill mo te plus lang sai ki allowance teter te ka jingtap kam sipai ble ki step by step ki face klong mju hi baro pin hap andon shwa ka physical standard test ten la pe ye karni yang nyu phi adab they can check the documentation okay ta debang ta kon wan sa ka written examination ndadab nam ta ble kan ka skill test nam ta ki nemo laga jong nagam ta ka assistant sub inspector pin ka me ka stenographer bat nam ta ka head constable pin ka me ka typing dengan sabatai pi step by step sengap bahasa page kan mau kane ban apply bet online mode mau ka website ada betu cisfrectt.in www.cisfrectt.in ban link yang ba kane ka website ban register kan pilih ar pendru tarik September ada ar kan mau apply online tengah ada batai nam taka tulob stenographer arp khandai hajar starting plus allowance head constable ministerial starting arp san hajar plus allowance temut ba kelawan poi sudu ki live ho plus seneng starting mo da tidak sengap ba kita so kipus ki balan pe ha kipus ki balan ki badon jengmut kin saban pe ha mo kipus ki balat kiran kan tali berkentei bersendang mo tetang namta ki assistant sub inspector stenographer ka total kadai sispa arpar tehang ni la plus lang ya baro bat ki departmental romo kamut ba namta ki ba de nak ki departmental kan bokwa ba la ban apply te ka tukan hap evi te kan UR ban saupo manrew saupo senrang ndrew kan te dan once SC dan once ST new 0 kan te 0 total pra Mario Shi la departmenta te barok kan pois pa ar head constable rugum ju phawan page biya kane ka UR but ST marwa phina ban ya faj nam ta UR but ST te UR pindon spa life R na khan nyo spa bar senrang khan nyo kan thei nai khenya departmental te nam ta ST pindon R fulai la R kan thei R fulai senrang phaban ne khoni kita te total pus bro kadai saus pa khat pra nakam ta ki head constable mat kan thei bat senrang total lang bro mau te kiba pass bade educational qualification pide ban pass class 12 10 plus 2 mau pass class 12 10 plus 2 klemong ban yo kan percentage rei tang bala pass pla yo ban apply mo menurut kam percentage menurut kam field subject tang bala pass pila eligible ban apply kasnem pada
khat pra hadu live host name te ka tarik man khen nane ka ban kut kande hu arp san tarik hakasngi ban sedang kan kasngi ka arp tarik tu ban sedang register kare kasngi ban sedang pin khen yang tu ter jan mar ba kadon relaxation nam ta ki SCST ngut ba kan deh du live host name te phia ban khen na du ka arp san tarik ter pladap nem ya ka live host name namo kita kas name but educational qualification to teman tahu deh kan poi sa yaka haj tamo dapat yang ne all candidate belonging to Schiller tribe te ka haj nam tak shinrang kadai shispa anrup ar point san centimeters ta theu shua sho hinlej marwa la sharjak phila kutang haka physical standard test man theu nam tai kan thei kadai shispa san pho centimeters kan mau ba kata ka chest nam ta ki Schiller tribe kadai nyo phan riu pat prapoi centimeter minimum expansion 5 centimeter kan mau ba kita artali mau nam ta kan thei man kam ka chest te nam ta kan eru phia ban submit ya ka Schiller tribe jong phi mo ba ben claim ya ka relaxation chinon kam ma submit ta Other essential qualification for assistant sub-inspector skill test norms on computer. Pajmo hangne klamong e phi ban sumire rei phap la apade man qualify gine phap test sadakan mau ikata ba kibako apply gine artali post nam taka assistant sub-inspector stenographer phaban don kinemo phaban la ban dictate 4 minute pra words per minute mot pra contain haga 6 minute phaban la transcription time 50 minutes in English and 65 minutes in Hindi phaban I short form begini tangi bala kibala puli ti kila nang hi kila don la qualification te import don de ngam la bang e tenam ta head constable ministerial kanebde phap nang pade ya ka typing mudba phap don ya ka typing minimum speed of 35 words per minute on computer marba kan don ka skill test te phap nang man type la nang man type wan nam apply na phinang man type tes apply mar phap don kam mi kane ban typing marba anda phila da baro ki ayu bro phin poisa ka skill test phila du lupa mudba phap nang hi ban typing la phap apply ka head constable phap nang typing la phap apply ka stenographer phap nang pade manne short notes kumtu short form ki content phir nang la don ki san ye bro blalek puli ki nang bhai kata sakan mau kita mau skill test okay ta kan mau hakapor ba phi upload duru hakadur phi mention ye ga date recent scar color passport size photograph duly mentioned on the date which the photograph has been taken ye kapor ba phi shon ye ga dur ada phi claim mention ye ga tarik bisa reject kita kan mau application fee don kam ban siwi ai ma free nam tagi SCST phila ban niwe kikot ki ban kam ba phira akapot documentation kolong matriculation murka marksheet kas 10 marksheet kas 12 ki certificate baro ki bade jung kita phaban ra okay the Schiller tribe certificate phaban ra te sakai gai thank you kemudian kam certificate from district collector receiving aspect of dependence applicant right victims of ketum don kam to relaxation gatur I Schiller tribe okay ta don kam tang kita him don kam thantang ke mat tegi marksheet Schiller tribe certificate kampane yang tu take exam ka phia ban de ban tho ka dei shispa mark shispa tali question kidon hadu sau tali part ka general intelligence general knowledge arithmetic general English or Hindi kita lagi apan pen krek ki tes apan krek ba te lada syukadon gajing time ma pila da password baro ki stage te kinshim nang kong e ki bakham he snem te lada lang tar phia ka ju ka snem kinshim sa ki bakham jorong ba mama bi kham rang ba kinshim sai kita preference te lada mang tar lada phia ka ju kinshim sa bi kham jorong ka ha kinshim sai kita tar gidan lagi te lada nangya drone beng ta kinshim biang sai ke ba kham he kerdan ngajeng puli kumta tar gidan laga jong ka yo be phil sa ong hadin ba
boleh ngambil kerteng ke medical examination dari kidon lagi jong ki kriteria kan preference te kidon kiba keliru sepangka jaka ban lej mare hae te kan mau mo hangne ki claim mention ya ka jaka ban lej mare phila ban yo shelong ne phila ban yo segoti marba shelong omdon CISF mo kamdon kata ka jaka jongka CISF te umtip ken pa shelong ne ken pa shabar te kata ka shong api la pisngola ban lej shabar pila ban apply la pisngola ka shong api ban apply pimar ba kibun mai bakali ka jaka ki kwa ban tip shwa ka jaka ban mare te ka jaka mare claim mention admin card claim mention kan claim mention te ngamla ban siwatai bang ba hangno ga de ban mare ban hangno claim mention te ka daw nganam mention nganam ong te la pisngo ba kwa ban apply sa apply la pisngo kwa ban apply on apply maka de free ma non kam sum nai te ka website ka de cisfrectt.in teng sabu apa description ru select tambah kan open adu arpen ru tarik September bat kan kod hu arpan tarik Oktober minta usnemi te tangine gijing betip atrai kala biang ada ginang don gijing duna phila ban komen biang apa komen sangasa jawab kat bangala tangine kulesuan